Svaki san počinje jednim pogledom u budućnost. Danas ideš u univerzitet, ideš ka svojoj sudbini. Ovde učiš ne zbog ocena, već zbog života koji ćeš spasiti. Jedna diploma, 1000 mogućnosti. Ceo svet je otvoren pred tobom. Kada sam postane profesija, počinje istinska sreća. American Northwest University of Health, Science and Technology. Grad Goražde, Bosna i Hercegovina. Ovde počinje put budućih lekara.